Hi ngang lai thui seriki na du snem khana spa khana khundai. Ikai nga kelas 11, ikai nga kelas 12, ikai nga BA first year. Dia snem araja bang chong skan dia ti la pui no chini hu. Te house snem araja san jan rio bang sa hostel ni hu I dei warden ni. Te ki jinglong ki ba ngai yo I nai seriki kebenaran tu mencua ketu ke jinglong surit ke jungi nak kemal sa kumui yang apa kelas kumui keren tu ke jingjai jai ke jungi tu ke mensem ban yarapu idan ba but indon ku tu ke jing sarong haisa kata ketika kayak apa penong ku yang ku apa penong yang akan bangan mengasanya siteli haisa yang pi ke jing rung jonga sa politik su kalau kebentak apa kerau pendung yang saya politik suka ini sariki hoi pada iba adan ni kata endai banong pada kam takit kimdei kepada jing sariki rumah saya ngarang dong doubtful bangan rung kan tengi itu ke jinglong ke jong I jimen ke jinglong sisur ke jong I iba kumba ikren kunta ilong isa pada kemensin banyarap ya kibri menteri hok kadang mai por ba long warden me isa hostel bagi sami yang kelang mencua gajing setenat amar nya kenya tu kapor ke ba udai best warden ha nihu ida le bha yang ka pam ka di depende kana ka beliau ka jimbam ka biang ida pensultanat ipenlong ki sports ipenlong ki activities bukan setenat ha ngana ya di kami isa shua ban sing ya ka voice of people party ke impression ke jonga isa kade shua mangan join sa ka party but ka jing don ka voice of people party kana but scam show ya ta ka jing rono ka jing burom ke jonga I komu unong hikai but komu unong nyalam ka voice of the people party pero ngomli nga ka kam hi ka ba na dangret ka bangakwa ta ka ambition ke jonga kalong bangan gele ya UPSC exam lanes bangan long hikai unong hikai minimum ngabu bangan dai banong hikai ha college but lada mon ublei ngadi bandon ha university kata higa kam ka banga kwa anang lap join ya kam college yang setenat parat ya kam hikai ba kam research kata higa ka passion bijunga Tingam cupoi perkhat bangan gele election. Wat bangan join ya ke voice of the people party ru aman penklan. Taman penklan banyarap ya cung iba aden cung seriki bagi weki bedon ke voice of the people party ngam cupoi perkhat bangan hak ban gele ya ka election kai. Kampat ju hak kalau pi kampat kamrung kata hak jingmut ke jonga ban gele election. Ngasai ong bak lara kanu ka benta ka ba la ban pin yele election nya kai nangli sekmat ngandai ya ka tanah ka dau jong ka jingher jong ka pule puthi ya jela ka jong kata ka bangala kerenteng dai ban ong hi bakan yele MP te ngam ju kability na baranga ong ba ala ong serki ya ka niru ka ba phidang long ka phidang tere ba phi ban yele MP ngin kersan do yapi seriki mengasai ongi kata apa wat lada ngamdon show ka voice of the people party ru lada iseriki in election ngan mi bej ban kersan te kecing kemong ti ka first patient hi jonga ka de kam kai ba kam ban tho akam research kata to koi kalong ba kadi ngasin ya ka kum ka responsibility hambaka party ka phaikmat ban kino yalam jong party ki phai khat sanga be kabangan yele kan ka election bat ko ki bun ki be keren du yang mo ki pa na se ki ba keren monong ba ngandai ban sini ni ka banta yang sebut dia kamak ka jong blai bo kat ba ublai yalam anne ya ta dai ngasim le ka ni kum kata ka kamu pi ka responsibility but ngasin ka kum kata ka la pade ya kabangan no senyang sakit mang kasalang kata dari benong kata bangan kuat hi bangan depan tiket hi bangan kuat hi ke hari sini jangan benong men election dengan pat kam dan betul dai apa kan ni pada bukan ka khat ka bangi haban sini ke jingit kle
ngi ko munong berit jong party ama ki leader jong party ki penslo tenga snoba ini men sim yaka taka jingit kre dan eta ka leadership role